Nabon Women's College Jaya Mission Pynlong ya ke exhibition but food festival hakash pautrik unailor ban ailat iki Samla puli ban penpau perthai yala kisap kipong. Hakini ke exhibition ladi ki tiar kitar bat ki jingbam bebunjat ki bagi Samla puli bat ki nonghikai kilathau ban than katkum lagi sap kipong. Kijingbam bebunjat bagi Samla puli kila penkre kila kring bat penjau dot iki brio ki bawan jengok bat rung shikani kalempong. Kajing temu jangan ni ke exhibition bat food fest kalong ban penmi jing erap ban penroy kini ke college. Ubat TM room nong rang ba shnong ke dong Jaya mission ulalong ukongsan ban play kini ke lempung. Ki basa ki balakring bon briu ki long ke beauty and wellness fruit wine making bat ki jingbam di sha baharukom. Kalong ban penpa perthai ya kisah kipong dibagi kena kidang ban penpa perthai ban pen itu ya kan ke college kedang mat kam tame ban penmi pisang nak ke bentang ke college kenang bagaimana ban pentenun ya kikam kijongkan mingpang ningsha na ai kublay yaki dikot trong the governing body the president Reverend Dr. G.P. Elgadon, the treasurer of the governing body Reverend P. Nyoka, Imam Streamlet the current, the pastor the New Congress kublay shibu